Chairman, Professor Lalduhoma, and guest of honor, my dear friend, Lieutenant General Vikas Lakaraji, DG Samurai Tute, then Major General I.S. Binder, IG Some Rifle, Brigadier Puspender, Some Rifle, Colonel Dinpuya, and the entire team of Some Rifles. Le Pu Zonatal Norem Ruata, Chairman Formosa Foundation-in, Pulal Ngeta, President Central YMA, Atopui Tele, Pransang Sangatang Local, Mizoram Sung, Rampo Namite, Unser Minman Saktu, and Father Jerome, Umbiak Tute. And Tupuya kan lumayan kan Central YMA ni Soyang Dawhkan, Ruilo Katlem kan Soyvele Dua. So malamakhang aven sa biak ina. Sinop prison ministry te buat sain lungintang suak manin lamahong lo tene unkan mga kumin sinop kong puyakhan ani ho kay huazel to skill training and natin to rin sinop kanseng noisa abot saya. Central YMA na kan thoho na ultiap South State Center khar na kha batskua kan tinua tun pathian ni zan kalta khan za ko biak na kan mangho to a kita khian ni zale somko police skill training kan ti chuak to a sung zinga som ni le pakhat te chu chief minister special package kan pe to a sung ko ai som na bulan tran to ni Sutiang kan sun som zel itu cu boina khan un kan han manga hei per mai kan vea rui lau yang min kian san se chuan Mizoram hian problem kan nga va mel lo ni hei per mai ya poya chu wangin in do pui kan chhuahnaa all is well in love and war tin kha Central YMA President Waisen takin ibang muti kha kam ni khatlek kan thok do ni thil kan beina hianin kan tran angaya Human Rights Commission te din lo thailovin Central in India kan din don me ka kada kan zual ko sek mai na kan thok thailom ti te pok kan law ni chuwang chuanin Indo na kan lut ania Indo na chuan riam rei chi sang ni man thiam chi mani kha ka kan tu ni do loka ole boina hian kan ram le ni pui ta na nin chin chi ta le lomom tak riat pui tu rin kan local khoma Formosa Foundation le Central YMA ta de intron ho na Mizoram pui ta na oxygen concentrator zanga zet mai YMA branch le kong ngai pol frang te ne na lan na hun poi mo tak buat sai hi lo mom tak setting ka ria dam lo oxygen ma mo tem chung kai ta kan man thei tur nun chan him na man ro poi mo tak mai ama mo ten an ban phak tur ro man na Formosa Foundation kal ka siamna hi aluin minang te tanamal somna nia apathian tihluih ani Formosa Foundation hian kan friat angin kan ramle puitetan kong frangin tradem ngai takin ma an lo la to thina Mizoram puitana thei top chwa mal som thlen tu an ni fo thina wangin voina binang tan an luang chuak le ta hi an fak omin Mizoram tan hian an to lokin an lu le ani an chairman puzan tan nalrem ru ta hi KOSD aloni kher boka Central Lam Ministry Frank Kandorna te lebikin railway lam auto tenena harsan na kan nei chang te po le Assam Rifle tenena kan in kara leilon min lo sak chin tu kan ram tan til tang kai tak tak min lo tho pui tu alo ni nge hi alo mom le zolin ka ria alo malak to na an ta lan no ka do voi ni rim chang in ka ria ti sel na ma hian health care hianin ventilator hi ZMC Chief District Hospital le
Mission Hospital Frang Sinat Hospital Durtlang te Adventist Hospital Aizawl te Christian Hospital Serkon Lunglei le LCMC Longtlai te in Subaka Ebenezer Hospital Aizawl le City Hospital te ventilator somnile panga zet an lo petoa oxygen concentrator hi sang khat zet hemima hian an lo sem to boka in naman ruwa kami COVID an len lai khan tripui la kan himnan PPE kit sing ni chuan N95 mask kan ti kha nuai khat medical mask nuai khat le RT-PCR test a test kits tranem tak COVID-19 trinen lai khan an lo sem chuak to boka in namnoin ti mason nan hian Sinat Hospital set construction atan le war fana te donation an pe a ventilator oxygen concentrator le manu frang an pe tol bok ani tin khotang lam le welfare lama hian tol lok vio boka ele bar har sabna lama puina turin COVID-19 wang ele bar har sabna to Mizoram kwa le veng franga chung kwa nuai khat singli o si khat sangli za som ko pani zet chumi te chu asonin ration an lo pe to bok ani in lucham in orphanage home a hian a franga hian ni tin mamo essential commodities kan han tiang chi hi thanem tak an pe ho chin boka ambulance hi ni china kan ngai thang khan central weme ne na thokhovin weme groups group weme so pathum ne nan pe to a MTP tipa 5 an pe to a tin sanga wele sa headquarter ne na an pe to boka wain ambulance so panga Mahindra Bolero Neo an lan ani in Ruilo do nan hian central weme ne na thokhovin weme sub headquarter front ne na Ruilo do na tam Bolero camper 4x4 pakwa an pe boka in siat ai kwaril siam na kan han tiang do tlen sang a kan in rom an thene turin central weme ne boka thokhovin cyclone rimal le chiat rup na dang alo thena arsan na tok te in tuam lom nan one in tent lian chi sanga kitchen set za sam kwale hygiene pack sang khat weme branch rang lan to bok ani tin thalai te le zirna lama te ko phan lama te pon luang chuaka school bus hi zirna in le school in amo ania chu sikul pani ne na basi an pe to poka in thalai te polin mizo thalai te competition exam kanin zia tin thene turin scaling mount UPSC ti le khabuziak tu central sarkara din mun poimo tak chelme u sadan singh IAS an cha chuaka ani hi le khabu ziak mi tak mai Mizoram tan mi tangkai tak ani chu zona hian lo cha chuaka thalai te school no pang tranem tak te ne in kom ho na interaction thale mai an me yan bo sai to bok ani in ko frang za set te ne na hian rimoi man ruwa musical instrument chi frang le trong ring na man ruwa an sem bok ani pason na mai ne lovin frisel na lama mizo mi pui ta na an luan so na le in pek na abik takin COVID-19 tripui rap thak takin min nuaya nun phung a boy em lai po an malang na zong song kha Mizoram mi pui dem kan fiat reng to tur ani kha hun khir tak ele bar har san na ba ka nun de hial din mun der thonga kanom lai khan until pek frang te kha chung ko tam tak tan samon na le man ron kai tak alone to ani sai do vak lo chu RT-PCR mobile van pokha Mizoram sarkar ka pe an tunga ma ni veng le khorang valuta dikhata sampu sa khatvel na mai thei laboratory ne na sa khani a maratsu ka sarkar khan adong cha bok lova
dong talwa poi khop ma ke po in RT-PCR call pek ka tuma dong thei lova ati lai hun kha aboi tha kan renga khang te kha lom takin lo dong ni la Formosa Foundation-in ven trak sang lut mai the laboratory te kha an nei la atang kai dan Tute tun lo hian kan ne to chuak le no ani today some rifles, especially my close friend Vikas Laknaraji. I'm very delighted to see you once more again here. In fact, you always should have been here. You have been commanding fleet of army, but you could not manage one lady. I expressed my heartfelt appreciation to the whole team of Assam Rifles, who have been more than just guardians of our state and our borders. In Mizoram, they have walked with the people, shared in our joys and sorrows, and stood firmly for peace and harmony. Over the years, this unique partnership has grown into a deep bond, where the Assam Rifles has played a tremendous role beyond security, actively fighting the menace of drugs to protect our youth, stepping forward with immense empathy to aid in the rehabilitation of displaced persons during humanitarian crisis, and working hand in hand with state authorities to maintain law and order. Their unwavering commitment to building trust, security, and peace in these hills will always be remembered with the deepest respect. At the Formosa Foundation-in Chanimai, kan hram, kan sarkar, min thawtlat mai hi mason na nalian tak ania. Voina oxygen concentrator sanga kan dom tehian, kan khotlanga nun na tam tak asan himngai, tura kan ngai ni. Yai kabia lakhian, branch tin hi kapetoa, branch pakhat om hi lo to khau lo maya, dam lo serious de khan an lo panga an mang char maya amang ve du khan, aman ve thei lo ni, chut chhawpchhuah en dai lo wa thei chni seng in branch tin a hian enge maza di om for mai selangin a thale donin ka ria hian na satakin min phu dona nun na depo san him tu tura kangaya alomom katitak zit ani hun lomom le chin sia tla tak kan man mek lai yan kan ram tana tholo tak mai central way mele way me member zong song tu chama lom tu ka soya tranpui ngai te tranpui tu way me te kan ram le kan nam ro lu in ni wain senga Formosa Foundation ne na Taho na tratak in the Israeli. Kotlang ta na in malang na from the Aluin at Hamon tak meu ani. Mizoram mi puyayo in Formosa Foundation suma lom tu kasoy tak mewa in malang na from dusa na sanger kala na siu kalome. Tuna chuan kan kalchan sim na hun kat mang do na nga etilai puna hian kan kholian te kan khol zom te le central way me hroi tu te kan Assam Rifle hroi tu ten mi som thum min sem sakanga pakhatin pathum zera semanga asem tur po hi hei hi ani maya sticker hi min han sakanga chon he sticker hi adong te khan nakina program zowa nangma ni counter thwa khan sirin chunga ila chuak ton nia dil na hi hemi Formosa hian mi zangale somngale pasari atangin don ania zanga somngale pasari dil tu zinga khan voine hian mi zang hnena lan ani don ani kunrei lo zo na kan zungzunga ban huna khan kidilaya min kain to do mai theya katilai kha kachina pokan talan to kha yang thiam tlanga maro chu in mo che ko tulo tur hun man kan tumanga
ke mani counter om na chewa khan lak chho do na an boi pui tang do nia koi takin kan kholian lo ding chho sela an branch hemi dong tur te himi pathum elai hian min kan sak don ani ai bo branch hoi me ai o an ni hi emi zo hian bil ko tip dor veng mi ro zui le sela zoi lung branch hoi me le ding sela thang e zoi lung branch hoi me an lo me an kholin chinga ko an lo me